Mr. Hobson, any GP so I became who was broken. Na me pese me busa wa sembe me nsabi. De di kan Sabroken kro no. Eje be na hu si Sabroken kro ni tie. Say na hu kro no. Yo, me da say. I'm say first time I me dey wura hani. Na me wura kro no mu no. Ebra me ba na me fi so eye krokito abi. But me be duru ha say no. Chese o ti mu say ye kura e musu yi. Enye say eso keke. Nemo mu hwe development a e wo ha say ya. Na o ti mu say ye wo Ghana ne de ya ka chire kura. Chese wo hwe wo mo roads, railway system, wo mo housing, everything. Chese kronu wati, kronu ye neat. Everything edanu ko mu say emra e ye adwuma. E na bi ru ha say na demonstration because of a police form yen sape. Mi padodo a bi hu obu nyina. Me di akira ye de ka di akira a police form yen sape. E kire say emra eye adwuma wo prom ha sei ente say ye man Ghana mu na nipa omo wo so so ye wo Ghana fo bebre wo ha but omo aba besua emrofo no suban ama awuro omo mu enti omo so e behave to say emrofo na so ho na etero eno no eboa na me bisa question say sa nipa ya obudi mraso ha yi omo ba Ghana omo bedi mraso ana se ko mbedi mraso a ebetima boa ana se omo ba na se ko mbetima effect change a enka be boa so ama development aidai atimi akoso enti de meka a kira manfo nyina ne se sabre ne amanfo bisua nipa kakra no modi nkomo nyina otimi se omo akọ school yie pa omo fa nimde bi omo anya no efa ma me boa especially in the field of education. Send your bayer your school semo Ghana na nkonko ye grammar na mom nipa no wie school a obetimi establish no ho obetimi ye bibi e de apo man no I think say yes ye betimi akoye nim eti madam wase e wo ye ka de say akwa mudi amame ene senior mama me ho atomi wo ha say am say ni je enti yeso ye kofia ye be ka kire omo ne ye hu wo ha say no ese de adwuma so leaders ba etu kwan bam no ne all the time ne yisua ye mfa nya adwuma eye so serious. I think say we need to do something about it. It was bebre why are they?